Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmonlar, qandaysizlar? Amansizlarmi, YouTube ko'ruvchilar? Вот, мінекей туғандар, бензинді дағы қойдық. Ең азыр барып тұрып, біз кофені алып тұрып, анан бисмилля деп ішті баштайбыз. Saat 9'dan 5 minuta öttü. 9'dan 5 minuta öttü. Значит, 9'dan 10 minut ötkön işti başlaydı ekenminde. Добрый. Можно кофе американо 200? Хорошо, дальше. Не, достаточно кофе. Да. Алейкум ассалам. Ага. О, хорошо. Алейкум ассалам. Да, алхамдулилlah, нормально. Пока азырақ болды да азыр. Азыр. Жоқ, просто заказал, а так ешқандай не болды. Ну так нормально. Ладно. Александр, да. Бар жоқта жүздің қырғыздар, машалла. Қырғызстанда жүргенде ойлы. Кофе беріп қойыңыз, пожалуйста, салам алейкум дейді. Жақсы. Алейкум. Заказ принимать еткен, да, өзіздікілер. Заказ бергендер, да, өзіздікілер, машалла. Так, шол жерге шундай тоқтап тұрып, кофені жасап аламыз. Так, туғандар, saat qancha bo'lib ketdi? Saat 9'dan 8 minut o'tdi. Men birinchi liniyaga chiqib qo'yayin. Ana keyin kofeni jasayin. Ademese bismillah. Shu 9'dan 8 minut o'tganda liniyaga chiqdim. Oşol menen inşallah peshingacha ish qilaman. Namazda o'qib turib, dälşi bugun 9, 10, kiray 11'gacha işleymen inşallah. Qanday bo'ladi ekan? A так Moskvada ish совсем слабый. Hozirgi kunlarda, именно hozirgi kunlarda слабый. Öte слабый. Ekonomda bilmedim, komfortda
кыйын болуп жатат. Мурдагыдай эмес. Мурда абеттен кийин чыгып деле 7000-8000 жолу иштеп коймок. İşte koyattan mı? Hazır ertenden çıksan da 7000-8000 işleş kıyım olur abi. O birinci заказ, второй поликлиника deydi. Короче, короткий заказ берди. Hazır onu. Nari beri tomu жер Etkireviste birisi inşallah. Annemize kettik туғандар, подписка болелектер, подписка болуп коюңуздар. Под такси страховка жасайбыз, арзан, масло, моторго масло бар, фильтр, воздушный, масляный, арзан вада. Масло Shell 5.30, 1 литри болгон 350 рубльден. Эслүүчтө кайрылыңыздар. Оригинал, ишеничтүү, арзан. Анемесе видеоны акыргача көрүңүздөр, подписка болбогондар подписка болуп коюңуздар. Биринчи заказга жетейин деп калдым. Последний подъезд экен, значит. Всё. Месте. Оплата безналичный. Каяка барат экенбиз? Центр экен, мен короткий десем. Нормально. Долгий поездка екен, долгий поездка. Короткий десем, долгий поездка екен. Туғандар, биринчи заказды бүтүрдүм. 37 минутада 795 рубль. Без маски, оценивать не будем. Так, saat 9'dan 52 minuta өттү. Центрге келдим. Кана эми күтөбүз. Экинчи заказ. Так, экинчи заказга келдим. Биринчи заказды бүтүргөндөн кийин билбейм 20 минутта жүрдүм окшойт. Заказ издеп келдим мана. Экинчи подъезд дейт. Экинчи подъезд кайсы болду экен? Так, экинчи заказ 9 минута 291 рубль. Короче, туғандар, Москвада заказ совсем азайып кетти. 2 заказ кылдым, короче, 2 заказым 782 рубль болду. Так, туғандар, saat 11'den 25 минут өттү. Торговый центрге кирип, тарат алып, азыр 3-чү заказды бердим, ана иншалла. 3-чү заказга кеттим, 5 минутта көрсөтүп атат. Бирок жаңы жылдан кийин ошол иш совсем слабый болуп кетти. Бирок алхамдулилла насибинче болуп атат, 5-6 миң. Мурда 7-8 миңди кыйналбай эле кылып коет элек. Азыр нерсе токтоп калды. Так, 3-чү заказды дагы бүтүрдүм. 14 минут жол жүрдүк. Почти 400 рубль. Заказдар совсем слабый. Мурда мындай болбойт эле. Заказы за заказом болот эле. Азыр күтүп 10-15 минут күткөндөн кийин берип жатат. Короче, күтүп bir заказ алдым Шереметовага. 1 saat 9 минутта келдик. 1626 рубль болду. Заказ вообще жок. Субханалла, ондай эч болбойт элечи. Пожалуйста, снимите работу, поддержку чата дейт. Так, эми бул жерден очередь. Парковкага кириш өзү 1,5 saat. Посмотрим. Оплата наличка менен болчу. Шереметова терминал Вга клиентти таштап 1,5 saat дегенде, короче, парковкага кирдим. Очередка эми турдум мана. Так, комфорт 26-30 место дейт. Комфорт плюс 31-35 дейт. А так бул жерде мага тез эле заказ берчи. Ашы барса 1,5 saat нар жак бери жагында. Saat 5'ten 14 minut өттү. Мага заказ берди. Шереметова терминал Вдан. Ленинградский проспект, короче. 37 дейт. Азыр барсак. Шереметовада терминал Вда заказы тез берет го, бирок парковкага кириш как минимум 20 минут вакыт кетет да, күндөзүчү.
потому что машина өтө көп. Так, аэропорт Шереметоводан кайтып келип жеттим. Уже мына 47 минута жол жүрдүк. 47 минутада 1036 рубль. Без маски. Оценивать не будем. Так, saat 6-dan 9 minut öttü. Manga sırası zakaz düştü. Neyse kettik. Bu, по-моему, 6-cı zakaz уже. Так, туғандар, saat 6-dan 38 minut öttü. Men 8-ci zakazды aldım. Короче, долгий поездка дейді. Қаяққа барады екенбіз, аз көрөбүз. Так, 42 километр. 1 saat 3 minut көрсөтүп жатат. Акчасы канча болду экен эми муну? Болгону бул жерде оплата наличными деп турат да, ушундайлар опасно да. Акчаны бербей коюшу мүмкүн, бир изичи чыгарып. Мүмкүн болушунча ушундай заказдарды акчасыны келен чыкканда эле перет алганга аракет кылгыла. Saat 7-den 46 minut öttü. Men короче мынау кайер болуп кетти. Почти 1 саатта келдим. Не дейт? Нахабино деген поселкка келиптирмин да, 1709 рубльга наличный. Ошондо канча жүрүп калам? Почти 1 saat 5 minut жүрүптүм да. Жаман эмес, жакшы. Так, эми мындай жерге келгенде эмне кылыш керек? Линиядан чыгып туруп, центрге кайтыш керек. Биз домой деп коебуз. Домой. Так, домой. Всё, поехали. Ошондой, качан канча время? 1,5 сааттык жол экен үйгө чейин. 10-чы заказ. Центрден Белорусский вокзал жанынан келдим эле, 24 минутада 900 рубль. Азыр Долгопрудныйга кеп калдым. Почти 6000 иштептир. Мен аэропортко кеттим, терминал Вга барып, ошодон бир заказ кылып, ушу менен бүттү иншалла. Туугандар, мына Долгопрудныйдан сразу айдадым эле немеге. Аэропорт Шереметово терминал Вга келдим. Келишим эле сразу очередь көрсөтүп жатат. 1-5 место комфортто, комфорт плюсто 10-чу, 6-чы, 10-чу местаны көрсөтүп жатат. Азыр берет иншалла буйрса. Менде ошондо 11 заказ болот экен да, ошол менен. Үй тарапка берсе жакшы, бербесе домой коюп кетем. Иншалла ошо акыркы заказ 5920 рубль болуптур. Жок дегенде азыр бир 1000 рубльдик берип калганда, ошондо почти 7000 болуп калат экен. Saat 11-den 26 minut öttü. Aeroport Şeremetоводан алган заказ 25 минуталык жол жүрдүк. Ровно 999 рубль болду, короче. Клиент машинада бирдеги жеп келди. Буга обязательно комментарий жазыш керек. Отказался пристегиваться, испачкал салон, конфликт, без маски, отправить. Короче, 6666 рубль, субханаллах. Так, клиента табабыз, онага киребиз, сообщит о проблеме дегенде. Кирип туруп, хочу пожаловаться на клиента. Что тупишь ты? Короче, мынаны басабыз. Бир бул жака жазабыз, короче. Камера көрүнбөй жатат. Короче, аз жазамын да, короче, жеп таштады, ичип таштады, короче, спачкалдып жазыш керек. Анда эмесе туугандар, saat 11-den 27 minut ötü, 11:30. Subhanallah. Uçta ketпей калдым. Майля, будан кийинкисин кудамай коям. Так, туугандар, saat 12-den 20 minut öttü. Мен домой койдум эле, бир заказ берип койду. 1129 наличными 1200 берди, короче. Сдачи не надо деп. Анда эмесе канча иштедим деген. 7693 рубль. 7700 иштептирмин. 7700 иштеген болсом 13 заказ кылып турмун да. 13 заказ кылып турмун. Эртең дагы эртерээк чыгышым керек. Эртерээк чыксам эле
Жакшы иштейм, ошо кеш чыгып калам деп койсуптан.